Mu misozi ihanamye y'u Rwanda, mu ngo z'aborozi bato n'abakuru, inka za kizungu zizwi nka Friesian zikomeje guhindura ubuzima. Si inka zisanzwe, ni inka z'amata, zitanga ubukungu, zitanga icyizere. Umwaka w'ibihumbi 2018 wasize imiryango irenga 340 ikennye imaze korozwa inka muri gahunda ya Gira inka igamije kuvana abaturage mu bukene n'imirire mibi. Izi nka zimaze gutangwa zingana na 97.4 by'inka 350 leta yari yemeje guha imiryango ikennye mu gihugu hose. Gahunda ya Gira inka Munyarwanda yatangijwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2006 nyuma yo kubona ko hari umubare munini w'abana bafite imirire mibi ndetse n'imiryango myinshi iri mu bukene. Umuryango uhabwa inka yabyara inyana igahabwa undi ukennye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 u Rwanda ruri mu nzira yo kongera umusaruro w'amata kuva kuri litiro 3 miliyoni ku munsi mu bihumbi 2025 kugeza kuri litiro 10 miliyoni mu mwaka w'ibihumbi 2029 mu rwego rw'icyiciro cya kabiri cya gahunda ya National Strategy for Transformation NST2. Ubwo ko inka zo hanze zinjiza umukamo uhagije mu gihe zitaweho neza, zitanga ifumbire y'imborera yongerera ubushobozi aborozi b'ingimbi mu buhinzi bwa hydroponic fodder. Inka za kizungu zizwi nka Friesian zikomoka mu Buholandi no mu Budage. Zifite ibara ry'umukara n'umweru kandi zishobora gutanga hagati ya litiro 20 kugeza kuri 40 z'amata ku munsi. Zirororoka vuba kandi zikenera ubwatsi bufite intungamubiri nyinshi, zikunda ikirere gituje kandi zisaba amazi meza n'isuku ihoraho. Zororerwa hanini mu turere dufite ubushyuhe butari bwinshi, urugero nka Gicumbi, Rulindo, Nyagatare, Huye na Musanze. Impamvu zikundwa n'aborozi ni umukamo wazo, ubushobozi bwo kwihutisha iterambere ry'ubukungu n'uruhare mu guhangana n'imirire mibi. Kandi nubwo zino nka zitanga umukamo uhagije, gusa hari zimwe mu mbogamizi aborozi bakunze guhura nazo: igiciro kiri hejuru cy'ibiryo n'imiti, kubura amahugurwa yihariye no kubura amazi ahoraho mu turere tumwe na tumwe. Nubwo abaturage bahura na zimwe mu mbogamizi, ariko leta ntiyabatereranye ibinyujije muri gahunda ya Gira inka. Yagize uruhare mu guhindura imibereho y'abaturage, hafashwa aborozi kubona inka, amahugurwa, ibiraro byiza ndetse no kubona amasoko n'inguzanyo. Koperative nka Ikibu yavuye ku banyamuryango 300 mu mwaka w'ibihumbi 2002 igera ku banyamuryango 4,000, ikusanya litiro 34,000 ku munsi. Inka za Friesian si iz'aborozi gusa, ni iz'igihugu. Zifasha imiryango, ziteza imbere ubukungu kandi zitanga icyizere cy'ejo hazaza. U Rwanda rugamije kuzamura umukamo w'amata kuva kuri litiro 3 miliyoni ku munsi kugeza kuri 10 miliyoni mu mwaka w'ibihumbi 2029. Izi nka zifite uruhare rukomeye muri iyo ntego. Iki cyegeranyo mwagiteguriwe na Jean Deogratias Habimana, mu kigezwaho nanjye Roger Thierry Iradukunda. Iyi ni Agribusiness TV, ubworozi n'ubuhinzi bufite ijwi.